June som thum khan KTP Hyderabad branch ten and rising day voi khatna an manga kan lompui em kan klem lu tuka an tia maro chu klem le tamlam anilo du sak na sang berin kal zel tu kan hlan seu ani tuna hian Mizo Welfare Association functiona kan go meka hei ka father ania ani hands the lo te hana drive thiama anga talented lutuga chuanin hei polo road ania shillong hin nom ve na mem chu tiang greeneries te environment te tamta chuanin mi anga ni hei EVS tiang rang chi hi tam ve thelu tuka chuanin a cozy a surroundings hi enjoyable chuan khulami ko golf links ania ta hang golf and play trainer chuan tian a sideways an kan tlan zela a place here far ang ranga chuwang chuanin radio do ka go kha ngai ta hei elder van lala wife ania ani khanin min lo hwaka mun te hi metia klema rural awang hianin minron guide don ani a kan zinga ron chuanga chuanin tuna hianin hemi steep incline a han tianin kan slide thladona chuan parking place alom lo wangin helai side ways a hian on the road side and hi haunted house ania price pe ngai me lon tian haunted house a kal thaya free in chuanin tuna hianin Mr. LK Silo wa ina Mizo Welfare Golden Jubilee hi kan valom ve don ania ke ma pom invite ve ka lom khop me hei ashar ten lo ama ti hian min lo ashara chuan tian pandol ten lo creator ta hian kan tran main biscuit te kan partek patajan ti te kan filter a chuanin hei pusoma an vice president ania chuanin halai hianin crowd house sit na turang chi kha chess sang sang khan lo arrange an fel khop me chuanin solami so pu tin tlunga an president ani MWA hi 1968 khan loading to Shillong a hian Shillong hei Mizo people jang chiang nge hei customary laws an tiang vel khan nei the turin an loadina chon hei hi rin zola Reverend Dr. Valong Hakas fapa ania kan witness me kan he function hi a chang changing kalungain a chang changing kalo lom thin lau tuna hanin ka pis zo chi a in hi alien khomela han swimming pool ten naya swimming pool for plants ang chi kha chuanin floor sang nen in a hianin kan explore velani hi so khilai khan KTM motorcycle bike ang chi khal lo ompaka bike sang le vehicles chi sang ne tuna hian angani certificate sang chi kha an distribute me ka he citizens sang chi kha angani an distribute pu je tin tlunga in distribute ani chuan tuna han program kha ngani over chia so like me so singer ania chung kapulami hi Dr. Valong ha ka fapa ania fapa tuna hianin dinner kan edona so like me so puhuma ania ni hi man lai khan Nagaland chief secretary loni trina mi fel tak uncorruptible anting sikhania vela zaidama kan ngai sang em cho helai mi MHEP president nutomi ani boka chuanin tihian feast kha kan wait tapania chan chu kan kal chan berpo ani pakhata salami so pusoma vice president le zai thiam takkan ko ron upa ani boka tikhan rin jan lo catch ni letter kha hemi kan dongwa kan vain he memento hi Golden Jubilee Shredrena 3rd July 2018 lom khop mai an emblem te hi amoyania MWA hemi hi a free in without charging kan dong vekani kal zong ten chon tuna hianin
fees kha an prepare me ka chu kan ngak lel khop me hei upa ti pa chung ania hunter ang chi khania chun tuna hian hei kan pastor ania chuan hei ka pa nia ka father ania chuan hei puwan la chu nia hei puzodina masihi sangati man ang chi khania non mizo pastor non mizo leader ang chi khania an sosok ke ma hian kan han socialize vel ania mi sang te tiam mi ta enge communication nei te hi tha tiang ni khwa hianin enge nei hongal ngat tur in lawa fees e ma ka chan tin mi chi sang hi mit he hlute barker ti Instagram page ania khongain lo check out la ni hi enge nei mizo memes anting chika siam thina hey funny take up me this hurts more than a breakup tite a letling zong a cigarette tranang chika anat jiate ana post thin ten lo endonia chon hi belly puthara belly nia ni a pregnant nahi ro to a hrisel na pan tel tela ma hi cha tel tela chon tu na hanin line a hanin kan ding dona thì qua nên polite vắc bôi ngay cho nó đi làm chọn anh em này equality này baka tin về một bút mấy thứ này tụi này hiện lại là cần stand này cái này á hay puhuma cái sự tổng khán Nagaland Chief Secretary former ex Chief Secretary này very humble ông chị khán này chọn alien baka cho nên cần cầu sản của bạn này baka tuna hian line kan ding me ka hi Bangkok t-shirt an ding chi khania tuna hian spoons and forks la utensils ang line kami portion ka kan thling me ka tiang hi ramdan hi nia dikve thowa thian spoon and fork hi kama mi pa hian he ein ral ring khop me he khom ran me rất là tram to niang cho nên thì hanin kan in line me kan ya kan nung han thian pa rin zo la tinga ta han water or nang chi kha boka cho nên tun han plate ka thleng chia plate chunga han napkins angi lo anda cho nên zo lan a thian ta ti mon thala ka lo la ke hand spoon le fork aka chuan tun han second helping ka me ka ka port le the lo chen te han to han mi khat thian ka father hi engemani appeal a pen yang meet ang chi kha alo desire vea ngene tuna han dessert kan e me ka ma chu cream hi claim da mixed fruit lang ni wangin ka ingest he vak lova ka kenga to pa ka paya hi pu lk sailowa mi owner ang mi in nei tupa ting chi khan ni ta man na trong ta om to ni am ni na lan lan ning ka ria pastor hi ta nin discuss me ka pu lk sailo he chun lo he chu english guy ne chun he ne pu lk sailo chu ni hi scouts and guides low founding ang chi khan ya man lai ani tong rei tong la hen thlak chi rang rang nia hen ama hi ama tho nia he pul ke sailo silver elephant awardee Meghalaya Bharat Scout and Guide lalkai lui sailo ani kan lo google dom nia chon he parents de a wife de medal appreciation de chon he golden jubilee cake ania ka ei zo zo ti han ka taste tu na ina kom to mi zo trong in kan trong le tong tige in thik lang lom nge chang ban to thik lang mi ye email chen mi
kapain ka nilep ka ti bo jing lo to ka ti bo to lo nan kam min ret te pina lo bela alom om thôi